generaciju Zvijezde što osvojila svjetsko kup i ovaj interkontinentalni kup, evropski prvaci bili, da smo ovdje mi klepili sa djecom, ja ovdje, da nam Mali Pavlović našli ga negdje na plaži pa ga doveli da brani. Ja im ovdje zabijem 2 komada, ni ona glavom, kad je Bata Nikolić izriblo i sve i centrirao, a ja skočim i ona mene pogodi negdje ovdje oko potiljka i ode ugo, a onaj speaker viče i ja i kaže, vele, majstorski potez Nikole Nikića. Ona mene klepila i otišla u. Nikad nisam znao, kažem ti da recimo danem Papča znao skoči, Čučko Saračević znao, Bukar bio, Sprečo, Tica Derako, svi su oni znali majstorski da odigraju, Boško Janković, ali mene je to bilo, znaš, trener me naučio tako da ide na prvu stativu i tako da sam to iskoristio. Mada je, recimo, Švabo je tada znao od nas da izvuče maksimum maksimuma. Uvijek smo davali 100%. Mada je bila i dobra klapa, da ti kažem. Ne bi se služio, recimo, sa Mešom što je Maše malo prije rekao, da je Željo teško prihvaćao te igrače. Možda je to Meša mislio na malo raniji period. Jer kad je Švabo došao, tada je Švabo skupio tu generaciju i mislim da je baš Željo po tome bio u to vrijeme kad je odšao Švabo, pa ostao Mišo, pa Boro, Velija, da smo mi bili ekipa i da je Željo bio, gdje su svi željeli u Želju, baš zbog toga što je bilo lako se uklopiti. U Želji pored velike slave dobio si 2 nadimka, Folcika i Guto. Jeste. Pa Guto sam dobio kad se zgurim, kad idem i ne vidim, nije me niko učio, sad tebi rekao kad sam bio da neko mene učio prije pa da dignem glavu da malo pogledam, nego jebi ga, zgurim se i onda bubnem ili protivničkog ili svog igrača. A Folcika su me zvali, brz bio Fiće, bio desno, a Folcika bio i ne dajte Bože kad se Fiće Folcika navali na leđa. Osim pred utakmicu na poluvremenu uvijek je davao instrukcije igračima, samo tebi nije. Pa meni nije, upravo što sam ti rekao, moram opet da ponovim, pa ponovio sam 100 puta, mi smo igrali prva utakmica moja kad smo otišli u Rusiju i izašli smo igrali protiv Spartaka iz Moskve, ja nikad nisam vidio ni semafor, one reflektore. I kada smo se išli zagrijavali, Švabo je prije utakmice nešto govorio, ti ćeš čuvat toga, ti toga, ti toga, ti toga. Ja sam čuo da je meni nešto rekao prostor, a ja sam se sjetio, neki su bili protasao prostorov, ti igrači, ali šta će, meni baš sam to gledao, baš sam to mogu da registrujem, meni da je bilo iza, da vidim teren, nikad u životu nisam vidio takav teren sa reflektorima. I mi smo izašli tamo i ja sam to, dok sam se ja navikao malo gore, pogledam u nebo, zasvijetli mi se po 5-6 minuta, ja ovdje to driblam, dok se okrenuo 12 minuta, 4-0 za Spartak, 3 sam ja namjestio. I došli mi u stačionu, kaže, i sad Švabo nije, Švabo je bio, tu je bio što čovjek bio inteligentan, on nije htio, recimo ja sad malo ne mogu to, sad u mene kad igrač pogrijesi, ja odmah planem šta je to, ne mogu da se pokušavam, ali vrlo teško ide. Švabo je izružio, ja sam mislio mene zaboravio, rekao meni Godra, rekao evo gotovo neće mene spominjati. Kad on kaže Niđo, a šta sam tebi Niđo rekao? Pa rekao šefe, rekli ste prostor, ali niste rekli koji je broj. Opsova Švaba, viče Bori, vodi ga, kaže Bora, vidite je prolupo, nek malo ladi potuša, ja viče Bora, nemoj me navikao sam te na reflektore. A Bora me volio, Bora viče, samo ti Niđo nastavi Švabo, ništa nije loše mislio. I nije mislio. I poslije toga mi je Švabo rekao, nemoj ti ništa da misliš. Tvoje je da daneš go do 78 minute i meni Fić, ako ne date go izaći. S kim ti je bilo najdraže igrati, protiv koga? Pa najdraže mi je bilo igrati u navali Baktić, Odović, Paprica, Bažarević i Nikić. To je bilo nešto isto kao ona generacija Željna koja je osvojila šampionsku titulu, jer smo se poznavali dobro. Voljeli smo igrati recimo protiv Vojvodine i ovi iz ove vojvođanskih ekipa. Oni su nekako lale, nekako metiljavi, slanari. Nisam volio igrati dole u Rijeci, nisam volio u Rijeci igrati i nisam volio igrati protiv Mileta Jovina. Mršav, žgoljav, nemeš ga prijedeš ga on predator. Gdje god te udari više kosti bole. I nisam volio igrati u Nišu protiv Miloševića. Jak bio, ako si prešao samo centralno više, došli su ovdje bodove, onda ja se ufatim za ložu i ne znam da sam u Nišu ikad završio utakmicu. Talk show program Radija Stari Grad i moj gost Nikola Nikić. Niđo, došli smo do dijela programa kada moji gosti na zadatak asocijacijama, dakle ono što i prvo padne na pamet, odgovaraju na poznate ličnosti i pojmove koje zadam. Krenut ćemo sa pojmovima. U pitanju su fudbalski klubovi. Kada kažem Aris, kratko... Grčka. Željo. Sarajevo. 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 Crvena zvezda. Beograd. Dinamo. Zagreb. Idemo brzo i na Safeta Sušića. Pitari. Vlado Komšić. Kiseljak, Željo.
Momčilo Vukotić. Partizan Beograd. Ivica Osim. Legenda Grbavice. I David Beckham. David Beckham, recimo Engleska. Talk show sa Emirom Zocolićem. Slušate reprizu emisije Talk show sa Emirom Zocolićem. Momčilo Vukotić, jedan strašan igrač iz tvoje generacije. Kapiten rekorder Partizana, 500 utakmica u dresu Partizana i veliki igrač. Jesi li se bojao Momčila Vukotića igrati protiv njega? Pa slušajte, ja sam, kao mali sam bio partizanovac, ali Zvijezdi sam davao svaku utakmicu gol, mada sam poneku dao i Partizanu, sjeća se ovdje da smo i klepili ovdje kad smo ušli u finale kupa, da su Partizan pobijedili 2-0 ovdje na Grbavici. Mada sam volio da igram, znate kako je kad dođu te inspiracije, dođu velike ekipe. Ja sam tebi malo prije emisije rekao da su mi imali recimo dresove Partizana, Zvijezde, Hajduka ili Dinama, gdje bi nama bio kraj. Mi nismo imali tu, mi smo imali samo veliku armiju navijača, gdje god smo išli nas su volili. Nismo imali nešto neku logistiku veliku, naročito recimo i kod sudija. Ja znam ovdje kad mi dođu sudije, mi nije odvedemo dole na burek. A znate, tek sad vidim kako se to radi, ja nisam znao. I tad je se vjerovatno to radilo. Međutim, imali smo ljudi koji su nas volili, recimo Antun Šumić, bolestan je i ovom prilikom bi ga pozdravio, ako neko bude slučaj emisije da predsjedem mu pozdrave, Ati Flipovac, koji su Jović sa Prišti iz Kosova, koji su nas gotivili, ali inače nismo nešto bili i pretjerano i drastično oštećeni. Jer imali smo neki tu harizmu, neku igrali smo, pa su valjda i sudije uživale u tom fudbalu. Iako je Željo bio u to vrijeme veliki klub, nije ni mogao blizu toj velikoj četvorci. Zvijezda, Dinamo, Hajduk i Partizan. Sigurno. Zato kažem da smo nosili dresove, to mi bi bili na 10 puta prvaci. Ali šta ćeš, to je tadašnja liga, naša, to je bila recimo u rangu sada, ajde da uzmemo talijanska, odnosno naša, pa talijanska, pa engleska liga. Sjećate se ti sve ekipe, nijedna ekipa, recimo Zvijezda, Partizan, Hajduk i Dinamo, da li dolaze pod Bili Brijeg, na Koševo, Grbavić, da dolaze u Banja Luku, da dolaze u Tuzlu, po Tušanj, ili na Bilino polje, ili u Rijeku ili Osijek, nisu mogli računati sa pobjedom. Sada kada dođu sudije tebi u Žepče, gdje ih vodiš na ručak? Pa da ti kažem, imam loše iskustvo i sa sudijama. Evo, ja sam ovdje 4 mjeseca u Žepču, imao sam 5 utakmica, od tih 5 utakmica sve su mi sudije sudile za gosta najmanje 10-20%. Mi smo naučili tada da se sudi u bivšoj Jugoslaviji 5-10% domaćinski, kad se odlučuje da li je faul za mene za gosta da se svira. Međutim, danas je to vjerovatno što mi u Žepču nemamo gdje, sudije odvedemo u Čučin kamen, i dobra je klopa, tamo se i ja hranim, mada ja nisam neki veliki, jer ja gledam, evo sada vidite, lude, krave, blesave ovce, gripozne ptice, ja ne znam više šta ćemo jesti. Ja ću ponovo da se vratim na pitu, klopirušu i na cicvaru. To je jedino, vidite, ovi naši igrači jedu danas sve, niko nema šprinta, niko ne može da recimo istrči 100 metara za 11 sekundi. To je veliki problem. Dakle, uvijek si vodio i dan danas vodiš zdrav život. Kako podnosiš alkohol? Kažem ti, evo, prije 3 dana gost u Modrići je bio, doktor Jelić je napravio promociju knjige Miljana Miljanića, legende našega sporta sa ovih terena, i popio sam 4 viljamovke. 2 dana se nisam povratio. Taman si me ti uhvatio da sam bio danas bio svježi da sam došao, da si me uhvatio jučer ne bi mogao doći. Tako teško bilo? Ne da je bilo teško, nego sam kad zaspim, Jeleć mi se okreće gore u hotelu, jer sam bio, nisam, čitavu noć sam stražario kao da sam u vojsci. Zašto? Pa mantalo mi se. A nikad nisam pio, ni pušio nikad. A to bi preporučio